bang pisami monjumi trompi non birtang ton penarjuk ponitha Pini jakhong ni phai kre hini army dipu along kedo Assam oil petrol pump along adapor phai kep apor sar khorsing impi Karbi Anglong District Congress Committee Amaipu Anpata ex head minister Gov of Assam Ahimpen Pater Piponsi petrol diesel jangku ador arnirang amat kebat aputhak Lapen LPG gas anampabat aputhak alang litum Ahimpen kacesong pedopon Pini labangso kacesong along abareng EM KAAC Anpata VP KADCC Saroton Impi XEM KAAC Anpata VP KADCC Sar Asok Teron KADYCC NSUI Penching Lok Kaprek Man Kudo Abang Huatum Chutongding Dipupen Kabin Teron P Health News Karbi Anglong Salvador Pacomignoy! Yes, ador Pacomignoy! Ijal ador Pacomignoy! Ijal ador Pacomignoy! Arleng besi kining jelo! Council ador dangnek rangno! Om sokar! BJP सरकार के बांगी हाला सोलाम बांगी तुम तेंगे नंगने हाला सोच कांग्रेस सरकार जीतू जांगतू हाला हातो हो 45 50 ता हो लापेन गैस जीतू फारो खामरा चिटिम अमुखा हो किचो हरमु हटार हाला सोच आदर्श पिक तो की पजने सी रादा तो अच्छे दिन मते के मेसेनानी के लोंगी फांसी BJP itu alai propaganda kuri pensi alang tum rat tum iwai lo alang tum kantor kar padulong lo office tame pini ani lang lo klote la so sarkar banke kudu kela ga phang kene ka sarkar kudu kela ga phang matha sarkar kani kadol kari jitu sarkar komisian tame lagya jitu ambanyam tamne tum phat koson si biosai kuri pudima koson si market mokha bojar mokha alai tum phan phat kapujong ejuma lahai lok dibitu ini ni tum nang no klote benang ana skedo long bangke petrol diesel lahai bangke atharo isiam tikele putang lo yes apnang ke haro ke thom na tin pe no bangke no so haro si gap na tiki man samil le lo home delivery klote asuri tangka te kele la sinon je ni tum matha nahi bangke kidu kela tum phan din hajira to tem tum phan kela ki chongdoi tum phan ani jitu bojar lo han pethe ke chira tum phan hala chiche bepari tum phan hala hai tum phan si matha nahi hai tum phan matha thipin pen aur mu hota dor ke pasu jang chua dor ke pasu pen jai nei tini bang ke kindu ke la tum akisung topik lo la sila hai ka do kabe modi sarkar tum keche lar ke do pen kindu ke lagi tum phan atum phan biostha guriji aur mu hota dor ki kompen ki piji phan la pen chatejan la sor ki sung pen ke jogi phan la pen lancho takali non corona por hud muni tum phan jitu ki payo yi kali lancho se se hormu hotar ador paso pe muni tu ki sung ti theglong lo la pen muni tu ki tiksak ti theglong lo la sini tum congress hoi pen all india punor assam punor la pen dak kar long district congress committee tame ni tu working president do la pen jado kabe chingum si ni tum je la so protest kurila jatijan modi sarkar rada tum nali tum han kangwa yateng nali tum lam chak yateng hala so lam chak bang chipino la hala so teng sinang itu alam theba rada tum han non kisung boy hu kichipi yateng kan pemik lo nalo ni tum ke mangke ni tum dadi ke district congress Karbi Anglong hoi pen tame ona samle pe all india long tame isi vet ni tum asiang tong pensi
सरकार फान मोदी सरकार lape no himanto सरकार फान तमे ni tum ke jong pon lape lang tum फान aning ke chik ko gi bhagi tum dati lo lape no na asam सरकार तमे alang ni tum hali wai lo hala ji kato ka be chik ja ke election ho da promises mukha hala pen diversion politics kitnem de ji bhanchi alang ni tum hana me tum ni wa lape ta Karbi Anglong district ji tu BJP atum sitame non kato ka be kam kas tame alang tum senji ke raskuri lesi aprang Congress सरकार की जो हुआ काम सो मुखा इधु के लाख चिचिया कॉन्टेक्ट आदमी BJP लापेन काम की मुखा अलग तुमसे पंचम था थी हल है अजीजी अजी भी है का कॉन्ट्रैक्टर तुम्हान गुना सुप्रीम प्रधान तुम्हान तमे आवाज की कोनंग को सरकार भी अंगलों जी BJP सरकार न क्रांतिकारी कौन तुम्हान तमे चुनी कौन लो Kedam tang jakhoi ni phai kre ECR ni 19 nong dipu MLA Bidasing Ingleng ahin pen non Kasimar bom irrigation colony krongput sankur ahithi an towar Kasimar along humri damsi lang charipon lapen contractor Lukhiram Bora aphan Prabjin pen anpata mesen pen towar semar patang daprangji aphan contractor aphan pachini kang arong amikar Birsing Teron asopo Sarbarim Teron keso parpik ajok Dipu Medical College Hospital DMCH se kachelang adim along ponlo sitame Sarbarim Teron ahematum arideng tangka kawipin ajok kamat hakisung la Karbi Anglong CEM tuliram rong hangaphan keso kachelang ji aphan nangrap thaposi Sarbarim Teron ahematum kachoningri la sikerap kapale nang ji adim account number 34301358 156 IFSC code SBIN 0005724 along kirap nang palilote long popusi kachuning ripen berta nang pachini dun phuloni pen arun ingti kathar Kuki Klemper Asong UPRF Mithang Angbong Kacheteng Khengdut Ajok Inot Apran Kedam Rakha Inkorda EC Borjan Constituency Keparlo Singhason Anglong Along Kuki Klemper Asong Mithang Angbong Pine Alam Pen Chiteng Khengdut Lo Lapen Inot Apran Kedam Bilai Police Station Keparlo Singhason Anglong Arlo Kuki Klemper Asong Mithang Angbong Kacheteng Kheng Lapen Inot Apran Kedam Jui Amen Mangin Holhu Emel Werapan, Apo Amen, Chungsat, Arong Amen, Langnom Dilai, Karbi Anglong Pusi, Pangthekpon. Dilai Police Atom Birta Arjulong Si, Tong Sikot Pen Adim An Paledam Si Kithilot Abang Arpum Police Atom, Chepari Deng Ponsi, Bokajan Civil Hospital An Pondet Lopusi, SDPO John Das Pen, Pachini Pon. Lapen Apithu, Postmortem Aphan, Dipu Medical College and Hospital Alongsi, Ponthu Popusi, Police Atom Pen Pachini Pon, Bokajan Pen Sakurube. Nong Mahamaya Constituency Keparlo, Mahamaya Inglong Angsong, Sathu Teron Ahemate, PMAYG Ahem Kangpu Pidam Asai Kedeng Pon.
Laso kang pupon along manpeng kido Karbi Anglong Autonomous Council EM lunsing teron akehai ari deng pensi ingpu pipon lo. Lapen Dokmoka Municipal Board Chairman Biren Teron, Mahamaya VDC Chairman Rajesh Teron lapen members atum Hauraghat Blocks GS JE pen danglok prejek manpeng kido atum cetong dunpen RD dojot pen hem kangpu asai pacun pon. Diphu Municipal Board along kido Ward number 4 angkang Chirikang Nep Adarso Village Teron arong Amikar Sarmen Phangcho ahin pen Karbi Anglong Autonomous Council aphan kirap kachahang ningkan isi suselo keso kachilangji aphan wo phak bido anta chijor etlo bonta keso kimimidat ajok alang litum kisunglo lasi alang litum akisungalong prabjin pen Karbi Anglong Autonomous Council CEM tuliram ronghang ahin pen kirapajir ponji phansi tuning dilo pusi pherangke athinglo ningje Celang an ke celang lo jo jompi dengar antar cijo lo ronge pirang le kodo eno ndang ke su celong rong na celang wal sa celong ni del si siem sa company telegram sa ni da ni ba dum bo tu si do la se na tu phan chini ni ko je ni ki su nang nang ka abi sa sa ni em sa company do ba sa suเป็นคุณก็ถึงนั่งกี่โลเทกิปัสสิจะบังทางอย่างยังไม่ทราบอาศัยคุณเห็นซาสุที่พันธุ์รับอีกครับน้ำสีทำจนบุปัสสิองศา Nanglitum Humri Ignoi Atur Bamboo Industry West Karbi Anglong Arukido Dong Kamukam Chingri Bay Arong Along Nanglitum Humri Dam Ignoi Lada Chek Lapen Buluka Pen Kasimar Pon Sofa Set Bed Decks Tools Chair Rocking Chair Lounger Chair and Table Flower Stand Cup Pen Danglok Kaprek misen ason anam kijum pen longpon ikji kachini ji aphan nanglitum 995 777 5291 lapen 995 77 67 037 along Humri Ignoi Anparta home delivery our saisi tame longpon ikji nanglitum Facebook page lapen Google along tami Atur Bamboo Industry pu Humri Iklote longpon ikji. Pinebirta la konsekan kon politikal la igbom tami news Karbi Anglong Kardo.